Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre, radujemo se ovoj svetkovini našeg svetog Ante. Ali Ante nije bio odmah Ante. Najprije se zvao Ferdinand i rođen 1195. godine u Lisabonu. Iz jedne imućne građanske obitelji. Dječak iz jedne uredne vjerničke obitelji. Dječak rastao, sposoban. Završio školu koju uz najveću crkvu u Lisabonu. I u jednom trenutku odlučuje se biti svećenik. Pristupio jednoj zajednici. A onda, kad je on to sve odlučio, roditeljima nije bilo pravo. Roditelji očekivali, budući je sposoban, sve mogućnosti ima, kud ćeš tamo? Kad imaš sve mogućnosti otvorene i sve je pred tobom, sve ti možemo pružiti. Ferdinand, Ferdo, nije ga se dalo smesti. Ali onda opet, taman u to vrijeme, poginuli prvi fratri ubijeni u Maroku. Arapi ih pobili. Htjelo ih se izvesti, iznijeti, pokopati u domovini, u našim krajevima. Nije to išlo lako. A onda kad se tim raznim vezama i dukatima i tako dalje, uspjeli su ih iznijeti i Ferdo, pojavi mu se želja u srcu gdje su oni stali, ja ću nastaviti. Pa kućeš, već kad si pošao ovamo, kućeš tamo. Draga braćo i sestre, mi ljudi imamo svoje ideje, svoje želje, svoje potrebe, svoje nakane, svoje zamisli. Ali i dragi Bog ima svoje zamisli s nama. I Ferdo, kada je poželio ići tamo gdje su ovi postradali, onda je došao fratrima i dobije ime Ante i tako. Od Ante postane sveti Ante. I život je išao dalje, nije to bilo sve uvijek glatko i lako, ali dragi Bog vodio. Pročulo se o svetom Anti kako je sav Gospodinov, zašto on moli, Gospodin usliši i tako dalje. I sad zamislite. Sveti Ante živio samo 36 godina. Pa šta čovjek s 36 godina u životu, šta može postići? Malo, ni malo. Tek započne, a ono već život završi. Međutim, ovo su naša promišljanja, a Božja promišljanja, a Božja svemoć. A kad se, dragi Bog, služi s ljudima, kad se posluži s čovjekom, toliko stvari nemogućih postane mogućima. I sveti Ante, proslavljao je Gospodina. I kad je umro u 36. godini, nastavljao je dalje proslavljati Gospodina, odnosno Gospodin je potvrđivao njegove zagovore moćnim milostima i moćnim čudesima, evo sve do naših dana. Pa šta možemo od svetog Ante usvojiti?
pa više se oslanjati na Gospodina, više računati s Gospodinom. Pa on je svemogući, on je svemoćni. Nema ljudi svemoćnih, kratko im traje. A Gospodin je svemoguć, vječni, svemoćni. Mi živimo, napast našeg vremena jest što je moguće više duže živjeti na zemlji. I vječni život najprije da bude na zemlji bez prestanka. A znamo da nije moguće. I opet se čovjek ulovi, svega potiče na to da zaslijepi i da sav život gradi ovdje na zemlji i zemaljski, bez Gospodina. Ali vječni život jest vječnost bez prestanka započinje na zemlji, a prelijeva se i završava u Gospodinu. Evo, pa to je stvarnost i život i svetoga Ante. Pa zato, draga braćo i sestre, svi imamo iskustva sa svetim Antom. Uslišao nas, izmolio nam ovo i ono i još uvijek nas zagovara. Pa sveti Ante nas uči i pomaže nam da se ne bojimo ni ovoga života. Da se ne bojimo ne samo bolesti, da se ne bojimo zdravlja, da se ne bojimo života, da se ne bojimo bolesti, da se ne bojimo odlaska, prelaska s ovoga zemaljskog puta, jer ne odlazimo u bespuća, ne odlazimo nigdje, nego idemo svojemu stvoritelju koji nas bez prestanka ljubi. Pa evo, za njega je sveti Ante živio i silno propovijedao. Evo, dragi Bog se i danas služi sa njim radi nas, da bi u nama rasplamsao vatru i vjere i ljubavi. Vjere i ljubavi prema Gospodinu, ali i vatru ljubavi jednih s drugima, jednih za druge. Ali i mi. Mi živimo danas. Situacija svakakvih. Svatko je priča za sebe i jest. Jer nas je dragi Bog stvorio jedincate. Svako je od nas original, izvoran. Ali i mi u životu najčešće postupamo po onome biti svoj majstor u svom životu. I na svoju. I tako ide život tako neko vrijeme. I onda dođe trenutak kad vidimo, kad spoznamo da naše znanje, naše sposobnosti, da su ograničene i ne uspijevamo puno, ne uspijevamo u onome što smo zamislili u životu. I kad ne pomaže biti svoj majstor, biti sam svoj majstor, kad to ne pomaže, onda čovjek traži specijalistu, onoga koji istinski bolje zna. Draga braćo i sestre, uvijek se vraćajmo svetom Anti. Uvijek se vraćajmo dragoj Gospi. Oni su bolji. Oni znaju više. Ljubili i živjeli čisto. Nisu se prevarili. Nisu promašili. I oni i nas potiču da u nama gori vatra Božje milosti i Božje ljubavi. Kad u nama gori vatra Božje milosti i Božje ljubavi, ne može se zalutati u životu.
Ne može se ne uspjeti u životu. Pa Gospodin nas ljubi. Pa Gospodin je najbolji taj koji će nas ohrabriti, na nas pogledati, čuti, primiti i uslišati naše molitve i naše žrtve. Pa zato. Nemojmo nikada biti malodušni. Gospodin je svemoguć. Neki ljudi su zločesti, nisu svi ljudi zločesti, jesu neki. Ali Gospodin je dobar. I zloća ljudska šta je pred Gospodinom? Prah, ništa. Ali Gospodin je svemoguć. Zato učimo od svetog Ante, a šta ćemo od njega naučiti? Kako se može u životu uspjeti? Pa samo se uspijeva u životu s Gospodinom. A kako ćemo uspjeti s Gospodinom? Pa čisto, Bogu milo, čisto i čovjeku milo i bratu čovjeku drago živjeti. Biti vjeran Gospodinu, kad smo njemu vjerni, onda je lako biti i vjerni jedni drugima. Pa zato, draga braćo i sestre, sveti Ante nas ohrabruje da budemo još gorljiviji, još vatreniji, duhom Božjim, milosrđem Božjim, ljubavlju Božjom i u ovom ovakvom našem vremenu. I život može biti lijep i sretan i ispunjen svim blagoslovima i svim zadovoljstvom. Pa zato činimo ono što je on činio. Vjeran bio, ljubio, molio, žrtvovao, nije bio prevrtljiv. Imao je samo Božju boju, samo Božju stranu, a nije mijenjao druge boje i druge strane, da ne kažem stranke, nego sve mu je bilo Gospodin. Pa zato, draga braćo i sestre, da bi naš život bio ispunjeni život, učimo od svetog Ante, molimo od svetog Ante da nam izmoli upravo snagu, postojanost, vjernost, odanost, gorljivost. I u prljavom vremenu može se biti i valja biti čist. Amen. Hvaljen Isus.